Welcome to AJ Film. Garing anjir. Hilih. Alas ya boy. Ayo meluncur. Gua lapar anjing. Hey. Aduh, baru juga awak puasa dulu. Naonnya? Di Padang enak kayaknya, Hok. Ajib siang-siang ini. Jam berapa? Jam 2 kayaknya ada ya sekarang. Gua juga lihat itu bentar. Ya. Walk with ada. ATM ada, Hok. Udahlah, berangkat. Motor ada. Benar lagi yang gue beli nasi padang kayak gini. Aqua minum ada, tapi kalau belum ada makan belum afdol minum juga nasi padang dulu dah bentar di warung si Salma biasa. Udahlah, ini ambil nasi padang si Salman enak banyak lagi duit ada. Yuk nasi padang. Ayo buru. Kok kunci motor bawa? Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit, and I'm on it, honest. I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life. Woi, gila lu. Lalu belum puasa lu ngapain bego lu? Jangan Padang sama gua. Lu belum puasa anjing. Dia pas gini apa lebih parah anjing. Dengan Itu juga dosa anjir. ada perut kenyang dosa. Ih bego emang. Sok aja. Udah gua duluan. Gua mau tahu. Ya. Udah gua tahu hati-hati. Guys. Sini ada Bang biasanya. Selama bulan puasa, warteg tutup. Warteg Bang Inon tutup. Rik tutup gimana dong? Aja goblok yang bawah. Kalau yang mau besar aja masuk. Anjir ini tutup. Gua ketok aja ya. Bang, Ya, Biasa bang. apa paket biasa ya? Paket biasa. Masuk dulu aja ke dalam. Pergerak ayo masuk bang. Paket apaan, Bang? kayak tahu tempe bang kayak biasa. Oh, yang biasa ya? Lebih gocap buat gak bang dua? Bisa lebih itu, Bang. Bisa Oh iya. beli. Anjing. Mau beli berapa, Bang? Dua aja bang dua. Paket biasa kan? Dua orang. Oh iya, bentar. Bang. Tinggal apa? Bang, lu ngomong pelan pelan. Iya. Lupa. Duh,
Bening loba sendal di pos Honda ya nya. Waduh. Curiga euy. Paling ilikan coba ya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ini gua makan kan lapar. Tuh dia. Jadi dah gua taruh sini. Tan, mau Tan? Lapar Tan, enak Tan ini. Gampar aja Tad, dia yang ngajak. Aduh Tan, itu tuh dia yang ngajak. Enggak sumpah Tad. Dia yang ngajak Tan, tadi. dia gebuk Tan. Dari dah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Gandeng sia aya hadis. Bicara ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengekeun. Tan, Kama kutiba alal ladzina min qablikum alakum tutupun. tatlakun. Astagfirullahaladzim. Eta ayat suci Al-Qur'an tong gitu-gitu. Nyawa artinya teu? Teu. Dengekeun makanan cicing. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Eta surat Al-Baqarah ayat 183. Ih, eta leungeun. Tutupan dah. Aing kabisa jadinya. Ayo nama orang salat sia sih padang-padang wae. Oh, sarwana sia ge dua anak ah. Ayo orang salat berjamaah ya nama. Gak ada yang tunjuk. Salat asar ayo berjamaah. Di daerah mana ya? Tuh situ tuh nyahuan. Tuh budaknya lewat tuh. Budak ayo. Plastik dah tadi. Warung sini non. Di daerah sini. Unjuk bikinan ada lewat. Pura-pura anak itu tuh. Tuh budaknya lewat tuh. Udah ayo.